omo bisa de kire se me ko school admission letter ene me modern bo transcript ti me de ko ye no akire na omo to me nkra se rade adom e mo hwe nkra ta anim no nyame adom ye tidi buaye nanso sika se mo ye den de a omo ntimi hwa me ye ntena fie nti foundation e be buaye Otumfuo hene ye board chairman Emma Otumfuo to the second foundation which nana professor Oheneba Boachi eje wan hene otosumienu se adwuma pa na nanoma fade ato omo so ne de omo ye no eboa papa titru ye ne ane yetidiboa ya na sika afem na ahoden ni ho no aboa ama ye wogidie se ebeduru baabi no yensu yebetumi abaye mpanipa ewo Ghana na foundation modern bosunti isase asekina HMB security anam ko Otumfuo Foundation anam milito mo na maboa me amaje si na miadum menya ekwan wo Kumasi Technical University mikusia automotive engineering ekwan me fa so ti Otumfuo Foundation kan se na ametati Otumfuo FM pa na je ba ko senior man ba ko bi announcement fa won say like yura a creative photo a odema wo ma woni bia on pese moto mo adisua so ti me ma adwen say mayere me huma sua de na nso ni nay me ga say nani so ade huna ode asina bi beso me so ni ade am de asima ni so a make sure say me maintain one resource na me di kanya ya mugina so de man me make sure say me maintain na resource no me nka say manyanti kotiada me ko na mfo say me nsua de dabi me yire me ho me sua de mo na omati masomas ni bio o asema me ka chire yura na nana so na me sabi waye bi one nyame shira no nyame ne obrempota no shira no na hini a wodi no enne anya krabehwe nyame mani nyansa ne nimdia obetim de abu asantema na abata bi nso a woma ene nya sikasemu ensiachi ba chefa no womo nso ne Otumfuo kase bo Otumfuo TV ensentwefo ebonkomo kan people say asantene Otumfuo se totosumienu ne foundation abadie ayade papa abeboa Ghana de hye bebrebe sanse ne nkwada o manya mfasoe eyade a eye asemde ede momo pa sanse foundation emu ama won sraba mu a anka be ye den de ama omo se wotidi bo omo pa ne so sikasemu a ode be control so school mu na ye den dia mon papa nti ne die atadwefo wa omo ahefo ne awofo ne abatan a omo mane nkwada ne no muta ye omo atede pa omo so kire omo ni sosronko akira asantehene Otumfuo se totoso emienu Hassan me ba no so de besma ko se usu meda Otumfuo tutu the second foundation ase no kwase ma bofra no nya me ameba nanso so se metimi aka so ye me ba prekope wo kwan bia me fa so mi hia ni nyina ne se futu kese ma ye nyina se akra wo ho no ma bre ho ase mi hu no me ko horo me ka na mi hu no enti mi hu no na mi bisa se de no si conduct ne ho ne ma mi hu se ampa akra no oyo bi ase wanya ntete na through that ye na mfofo mafa ne se me ba ofre me ma one me husband nyina ye di nkomo ene ma na abaye me ba no Otumfuo educate of Otumfuo Foundation me ko ho kosere wo mo na me hu ne se bia ye omo anhu krofo ne de ma wo mo but enye ntesa me ko toto sere wo mo anom so yo fa akra no ebra and no kwase mo ye interview hu sa akra na nkasa no onye me ba eho na omo hu yo ma na ye interview no e na omo de ne results na ko ye ko kire ampa na akra no has done extremely well and eno ne nam so a ema omo de scholarship ne ma no and enye say ye half and I say ye a bit of it a full scholarship onya West School Wesley College of Education me say nana tu omu fu bebre wo se so omo anye se wono anaso Otumfuo kra na omo mro ne so enti no the foot am the ban say
almost any results no year we share the results na efe pa but and no should reflect in his current academics. And yes, we work what na ho when say we nyanti no aye complacent there be na mo bekoso esua ade if so mo kra ka kire o mo say when to me and greater mo pen when to me and me yin free so and we don't know any be tunifu bebre nti na misusu say na me gitum say ono so beye na wabrosa we dey mefa akwanya yin so ada Otumfuo Osei to the second ase if you say sakra ye ka say menko amaje atum de enso ka minti menye if you say ni books ni niam bebre na greater portion na wafa no na any fees no nti say men na nwene ho biom nti me fasa akwanya we so ada Otumfuo asipi kase nyankopon inhira no one nana hiahene ene foundation o mo ye adwuma nyina in fact o kwa se de mo se ni wo kasakra no o mo afafo no mo afrew ye hia we enquiries we brabeji we be ye ni nyina em se konkan pa ha ti nyankopon inhira